Menteri Rangba kejala ula betha ikitenat bapher kejala bakin penkre ya kaplan ke babenya kumno ban la penkuit bat penkelabiang ya kawa sing soalang syaka menor ke ban longru kanuksa ban sapenbut cakiwai pat kiwa kibadon hakeleng kijaka jong kejala. Hadian bu Menteri Rangba kejala Konrad Kongkal Sangmau lawan jurep bat isim bentah kejing penkuit ya ke soalang hamulai kenton masar hakakat arterik ujemang arajar arpu arpat. Ulalum ya kejingilang bat kihe officer kejala benetai sani ya kejing non kam ban penkuat bat penki biang ya kani kawak duit. Hagani kejingilang lawan banishim bentar de kihe officer juga tenat sorkar boper rengkat kejingidon lang UMDC kemaulai ubatai borlang patau. Menteri Rangba ula betha kihe officer bagi de ban penkre ya kebut terikam na gebenta ban penkuat biang ya kawak duit soalang sing kabadan hamaulai. Konrad Kongkal Sangma ulong bakajing temu jong sorkar kalong ban sedang pun kuat cuai kene kawa aduj bakan long kan nuksai ki weipat ki wa aduj ki shnong ne ki kenhuan bakin yok ban bot lang ula kami lenti bahaswa kalai puri trik mata ubenan jemang arajar arpuar ki he officer sorkar kedak ban pendap bakajing penkre ya kebut terikam kadban ngaliang ubatai borlang patau ulong bakajing pen kuat ik soalang kala sedang naduk kesenam arajar kat kendai mar bagadi telong jeginong mulai Nri menta kene kawa duit kamlong syuk ke babit babiang ban penon kamyaka kumta ke dorbar senong ke lesem mekarai ban penkuit bat ban penki imbiang kene kawa duit kumba ke julong hagi por ki bamencua bat bagi pat ba ke tiok ban penon kambiang ya kene kawa duit Hawade bagani ke cimput kuit ya kene kawa salang ke bade ka lifeline na kamta jongki nong sok molai ya kene la stang ban penki na du sna marjar khat khandai Namar bagani ka salang gadi ka ceka kapa ai ya nong molai barok away ka badi ka kor sarkli te namar bagani ka ka pa ba ki por gulaleño ya ka ba menta kalong ka ka bam trekam su te takadaw na kalyang jungi ni desim khia ba kitik snong ba marjan ju kini ki badan hapok kani ka kawa salang ya ka ba ngi lasim ya ka benta bangin rai na kapta bangin penkuit biang bangin wara biang kan nam jok ni salang bat khamtam kan nong ko ga bakhuit nam tak bam di jongki nong sok snong tu kathan jok snong molai kai ka bakhali ka jingalang hapok ka jingalang jong siam ka rai mata singi nam ta ban le e ka ni salang pi menakatu singi bo chimista bram jongki wan po molai na tu singi lalum ki department bar khoi bo la phale survey nadu katlong jok ni ko ter ban pet ki benta ke bangila banwara na kamta ban phai biang kani ka sakani ka wan banwara biang ke jingkhoi kani ka te kani ka singi na kalyang jong siam ula pha ban sanai ka comprehensive report na ki department perfect be involved kani khanang ba kandon da ka mission mood da ka mission ko mulong mai khanang mangila ban sedang hadin bakila ora maki ka proper report nin sala ban sedang da ka jinge trekam long jong borok ki department bangin wara kani ka nam ik buram biang ini ko ka ba kinong molai msak penan kam man jingi man khwai ban saj jan badan ki jingjab sosi ya ka ba mentang imla su banne bat kani kan ka pilot project ka ban kongdo bat nakani kin replicate bat sikwi ki lani ki wa ki badan han poka jala ka jongi kai ka daw ka ni ka wa kamlong so ban tunong kam phi namar ba kila bun ki nong song snong ki bala tur ban song sikini ki jaka ki ba marjan so ka wa bat ka kalawan ra ka jingtut bat ki jingtut jengki niki nala ki ba per wan pok snong mola ki jongi ya ka ba bakambiang gar kom ya jok ni ka wa ki ki ba jakhlia ki latul ni ka wa ka penlong ni ka wa bakan jakhlia mar kan puliat matama remen swa kan de ka wa ka ba ki brio baro nak snong mola ngi ju pran kam ngi ju stana khor na khna mangili ni smart ba man lak sajjan ngi jingi ngi sajjan bat ngi shedli tongdo bat nakani ka wa ka kor sarkli ka badan pop molai kami nakani ka wa salang. Yeah, so the river rejuvenation project mission is basically coming out from my last visit to Maulai Kenton Masar area, where the Umshing and the Solong stream, I had announced that I'm going to take it up as a mission mode program. And the idea is that we will start with these streams, but we want to make this into an example and a model for other streams and other localities and communities to follow. So we are hopeful that this will come out, and we have asked the departments now to come out with a comprehensive plan so that then we can move into action mode. So by 31st of May, we expect the comprehensive plan to be put in. But after this initiation was done, yesterday or day before yesterday, the departments had made a visit to the site and they've met the concerned people
and they've done a preliminary study, and that was discussed today, and I've given a green signal to them to go ahead to make a comprehensive plan.